Norok ang pila sekang koina musuko of video no naik sekang no norok tabok jara Luku chati YouTube channel no subscribe khaya ko ke norok tabok no subscribe khari khete bell icon no click khadi te bo katal video naina bagui finally ke sing tabok sokhaijak shooting spot jotono sokhaijak cameraman makeup artist te sini actor actress te dancer jotono sokhaijak Kaya tabok kagano sini boss no Luku chati ni boss no kok sungnai tama Luku no kok kasar musuk je omo shooting ni bagai ba o project ni bagai tama kok kasar musuk Luku no ambai jotono ne ke omo jeng kini hak shooting halimani omo jeng music video album tabok jeng kini ni simi sengnai dui din ni jeng bairo ni tak lainai karon sini ora actor actress ketal singer to motamuti kachi kuchu jaga bo onek bor popular ingjak ingkai jeng omono yang side o khai background tabok lockdown ni bising tui jeng kaisa album khlainai buskango bo khlaipinai recording do bo khlaiwi tongo o video no ang joto naithok jak bainai nei khakawi tongo plus ini Luku chati channel no like comment share subscribe ro khaiwi jengno comment te view viral ro gani bagai ang joto Luku ni thani jai togo norok naising tongde o video no buskang sapta 21-22 tarik ni bising ni jeng release khaini jai tok nai joto no khulumbai ka hambai kaka no Phone na sige siya. Ora pala wa tong phuba ga han tu prak dena hambai finally ke sing te kaisa shooting spot saine hai sok phijak tabo just of sense khalai tongo ke session bising no sing te kaisa hai na short na pinai take na pinai norok nai thodi karangai na de ya Ko tomar roli abu mos na no. belai no thokana garing ro palo ka sabai ma ba shooting rok odei rok paiwi tak mai chalai tongo lai rok belai na nai thok Muya. ke bo thokana mia tama mai rok bo Ta muya borok na. muya Wandal. wana Wandal muya. wana mia amaro tak kedai tau han Do dara. ke ang tabok sini actor actress brok no kok singnai je brok o project o samang khaiwi bahai ma tongkha sini actor kena dabugya eke sini actress kena Reshina jamatia
do ke ang tabo sini actress no kok shnai bo o project ko sam khai bahai ma tong kha ba bahai ingja kha lukorona bo tama kok kasaran musuk boni to abo first time music video kokle tong bonon ro support khai di te boni thinango bo te bo chati ingge chen salang thing bo hai ke tabuk sini actress Reshina jamate bo tama kok kasaran musuk lukorona do kisa sari bahai ma tong kha oro luko chati youtube channel samung khai wei bahai ma tong kha कहाँ नहीं खुशी इखे अब तो नहीं फर्स्ट एल्बम ना म्यूजिक वीडियो ना इखे खा खायो बबो बेला ना हम एक्टिंग खाइ खा इखे बनन सपोर्ट खाइ दिते थिनांगो बनी थिनांगो ब्राइट जाति इंग्लिश सालांथों बनी फ्यूचर बो ब्राइट इंलांथों सिने एक्टर दा बुग्या जों बनो ताबक थाइ थानि कक संनाय लुकु जाति यूट्यूब चैनल सामं खाइ बाहाय मातंखा नेने अबाउट द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो ना के नों चिनि लुकु जातिनि ओनर सर पिसि जमाते नों तमा साउन्ड मुसुक बा बनि बागै तमा साननाय के तेलुकु रनो नों तमा कक सार मुसुक तकिसा सारि पहिला सिगां आं सिनि पिसि जमातिया सारनो लुकु जातिनि ओनर बनो बेलाके हामबाय मारगो तमन हमला जोंनो फर्स्ट टाइम तिनि आं अर फाइगै बसनो चान्स रमा बागै जों जतन गतालखौ एक्टर एक्ट्रेस बिगताल म एक्टर बिकसा एक्टर माने जत सिंगार बिगताल जत गताल मानसि आफा आनि बडि द सेकेन्ड नियाव सं केन रक ताबुक सबने रसा मनो खाइ तंग जना दन देखामो जतन दन जमते ते साबनो त्रिपुरा के बेलाय न रसा मन काम न खा खायो नरक बो साजागन और रसा मन न केन रक सपोर्ट खाइ दे ब्रन ब्रक तो फर्स्ट टाइम ताबक ब्रन म्यूजिक वीडियो फाइ तंग ताक बसकांग मा सो के जों तो शूटिंग तो खालायनाय के रसानाय बरसा का खायनाय तो खायगा खायगै खायमाने परेबो जों सिनि सागनो काहाम आयाखो ओ काहाम दे हाया दे सि बोले पार्टी रग लुकु रंनि थाने सिनि रक साजाके बाजाजाखनाय नो हाजाके बाहाजाखनाय के जतो बनि सिकाम नासिन तो नाय रंके बा सब्सक्राइब दो किसासो खायलायसि ता नरनि तो फर्स्ट टाइम केन रक बाहाय मातंका टेक नाम जग शूट नाम जगा बाहाय नार्भास फील दे फाइखा बा बाहाय का पहिला खायफ्रा बाहाय का किसा सालाय दिल बखा बा बेलाय खायवने मुसुक तंबो किसा नार्भास फंसा हा नार्भास तो फर्स्ट टाइम तो जतन ना अब तो जतन न इहे दसनि एक्ट्रेस नों फर्स्ट टाइम लेना नेनि बके नोंबो किसा नार्भास फील फाइखाना फर्स्ट टाइम तो जतन ऑब्वियसली नार्भास जैसे पपुलर एक्टर एक्ट्रेस जतन पपुलर सिंगर जतन आर्टिस्ट त्रिपुरानि जतन आर्टिस्ट नि जे एक्टर एक्ट्रेस नि ब्रो जतन फर्स्ट टाइम का नार्भास अंगो इखे एक्ट्रेस बाहाय फील खाइखा नों फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट खाइमा जागाव कहाँ नहीं इखे नार्भास तो फील फाइखाना हाय बेन एक्टिंग को कहाँ से वन नहीं आता हामबाय खेर जों आसोंनो के नरक सपोर्ट खाइदे सिनि लुकु जाति यूट्यूब चैनल ना आसोंनो हामबाय